Bajo me finton so. Edia na Akiba for the aya wo. Bajo last year na Akiba traveling tour. Omo sha say so omo ya advert to Inshira FM. Omo ye no wo afidie bi so. Omo ye no afidie bi so. Na omo say Kimfesa, omo di Kimfesa. Any new edibia say call Italy. Okay. Omo di Kimfesa. Omo di Kimfesa new edibia say omo ba ko be ko Italy. Na ombedi kan bo friendly match. Na omo friendly match na obedi ka win no. Omo no be ko Italy no for pre-season. Okay. Na shemu say supporters bit me di akire. Adwuma wo ha omba koye. Na sa issue we omo ni ji football mu bia last year dodo na num sa asem we. Okay. Nti last year omo share sa campaign ase no. Mete ye no meso cement na meso a. Oso ade meso na meso cement. Omo de kan ne ba na waso abi. Na cement na meso a. Na meso my operation nti na adwuma na mintimi. Me take decision say me bobo scan na ma pe bia fa matukwa. Na me da be bo menu ya da damba kum ye 7 e da damba kum. Ti me ye say me bobo scan na kakra menya na ma me abo me na matukwa na se ne be be bo menu no. Oba party ase. Bacho o ti ase. Okay. O hweme. Okay. Nti me te sa no me fa o number e freye. Me frɛ no lady bi na frɛ no Agnes Agnes Zubani na mbisa no na o chechire mu sɛ no korɛ na na mbisa sɛ mo office wo na wo sɛ mo afon kwanta. Okay. Nti me o sɛ me ne kuma se afon kwanta he ya o kwa anraga junction nti me ne wie no na me kɔ frɛ Kimfesa football club mo PRO e frɛ na Awa Mohammed kɔ frɛ no na meji nchire me frɛ no bisan sɛ saa asɛm na omo kan no kure na o sɛ no kure ntimi ntom bo ase so me dey o sɛ yo etom bo ase na me ye madwuma nti me ko office wo me ko Akiba travel to for office wo me ko akwaji nchire mu ama o ka kire me sɛ no kure na omo price na omo beje ne 30,000 Nansa na nobody can register 1,000 Cedis. Can you see 300 million? Okay. Can 300 million. Nobody. Nansa na nobody can register 1,000 Cedis. Na me say my honde matiba my honde nurusa me cement na meswa. Tobo wa honde entime enusa cement tobo asema me ata ya wa bread man cement e na wosua. Bajo enti me kwaji o ka say payment ni 30,000 nobody can register. Ntimi kwaji nchiremu wie na me kofi nti na so ahode ntimi e ho na ade si ye na me ka se ma ho ne ntimi ba me ka chanse me kofi asaba me kofi akoye mesa ba office wo timi kofi no me koto ma adwuma so nti March 25th na me frɛ Kimfesa football team no omo PRO no bi me sa frɛ no e ka chanse no de na ko na o se no ma submit omo forms nyina ama sa Akiba travel to no na me tesa no na me mata ne ye nyunkumago na ye kohwe Ghana ne Nigeria playoff na me no mo call office wo na me ko register 1,000 na me ye half payment na me ye half payment 10,000 but me no ka see 25,000 me no ka see 25,000 to me catch and medical half payment 10,000 na visa no ba no binin kayaba nti me ye bia ma me ni no ko he ball no ade tefiri wo omo hye se June mu na team no Kimfesa no be ko omodi Kimfesa no be ko Italy no June duru ye no omo mfre mantehwe nti me so me frɛ omo ebisa omo so omo guso enso me so football no minum adu say ese no Kimfesa no omo hyɛ se omo bo Ghana Premier League no enya maso enti no me ko say ese no bebi edu no me hia misika onfa misika ma me na me mfa nya ade foforo na omo so omo guso
na me se da bi say no offer na mo di buy no na mpese me di a chire ko buy eno anya amaso de a mo fa me sika ma me omo de me ne chena omugu process so ne ade me call office wa sa afi omo change omo office no ko Oforu Krom bus stop omo change omo office no ko Oforu Krom bus stop omo mfre man kan kire me ti me ko afun kwanta ho me ko na man ko to omo na me bisa mu ana me ko omo obi kire me say omo Oforu Krom bus stop na me ko ho no Stella ne omo kan say omugu process ho ahoda me ka kire omo say me ka kire omo manager ne say omo mfa me sika ma me a bebi omo ye omo advert no bebi omo ye omo advert me de omo be ko ho no o say me ntombo ase na me say de bebi adu no de bibi anu we be koso bibi anu we koso nti me hia me sika on fi mi nti me ko bebi omo ye omo advert no me ko ye no me di ko tu omo nim na omo frɛ manager no ka kire say omo sere na omo mfa me sika ma me o ka say anwumre o be frɛ me afa anwumre duru wan frɛ me ade kyenya me sa ko na o be ka kire me ne say o se me ko no de no mu de aye no o mu ntimi ye obi ntimi ye omo ata se ni nyina na kosisen se no ni nyina kosisen se no omo tutu omo office mu ma di omo echi sa ma nya me sika se omo sa akobi office foforo Santase fanchen bra na omo sa omo tu ni din se aska travel and to na omo sa akobi office foforo inshira omo sa akobi office foforo ejiso omo tu ni din se Akiba na okay yo yanko ahoma no so na yatin no se IB jabo ne homoden producer 1 enya secretary edema adwumakoi obapa ma hi. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me pa cho pom ti saying. Na me adom na say. Me pa cho nya me adom me dofo no dey the saying. Me pa cho nipa na oba e no se me din di saying. Enipa ne se wo de Atakwasi Samuel. E no se me nya ne den. O se na wo ye secretary wo Akiba Travel and Tour. Na me ni hobiem to ama mo Akiba Travel and Tour number. Na age na me na ka say. Age wo na one abranti edi nkan twetwe nkomo no. Me pa try. Na uni hobiem a se wo ho e wa asem ni mu nti no ye fra wa anya ne bone so nya abotira na ne ye ni nkomo wan. Mesi mo nkomo bi a mo nje Akiba number en free Samuel no na frɛ no. Woni bibi era nkyerɛ wa adwenkyerɛ ye ma yɛn ka asɛm nkyerɛ no so de me ka me so me nje Akiba no to onje mo number why na de woka na mo frɛ no nya abotira ne yɛn kasa why na de woka Akiba de woka me pa try oh to bo ase ye bagi ni nyina ma ne yɛn kasa wate na da no de woka 4 months one tia me kana me deja adwuma no enti bo so me no ma wo sen 600 enti 6 multiplied by 4 no hwa wo de woka sen o de me ka 4 months ne ye sen ana no de won check 2004 me pa try na 2004 brantie wonim so oje ne sika no na ebro wo de no so pia ye senya abotra me ne nkasa ye wi a wo de no kora no sisi ano me ne abrantie ne enni nkomo bia edi mame ka asam che obi ba be wuto wo fichira asam no ho enfiri mu wonim sa me ho mfiri mu a ode ko police station okay omo fa me okrom na ekoye ento wo bibia on sanko police station honum okay nti wonim bibi mame na wasese mo FM station ye eka ho abe 5 or so e na omo frɛ me nti mo wo bibi a mo nhyehyɛ Akiba eyi banks omo ye banks mo banks no say ye don bank ni bia nu a omo ba eyi so maja adwuma dada de bia no obo na okọ FM station wo obekọ na okọ TV station we enso omo bia nu obeka so ye frɛ Akiba na ya bisa no omo ye advert no seat no kura no mahomedi wo so Maggie sister what de nya abotra me nkasa wo na sika na wo ye se boa ye nhwehwemu wona wo ji sika na na se nya na ji sika no
mesra wo me secretary nti muti mu FM station yi mu hase ataba ya ono omaka wo mu na akasa nti azumi so oja adwuma na say one day ataba ho no ma ye be kasa yambe frɛ wo na ataba ho a me no beba be frɛ me ansa na ba bia wo mu omaka ne wo no ekwan bi so no kora mpo no maboa ehwehwɛ mu Akiba number free no ho na frɛ no me nya adwuma wa Akiba bia ba ma me kan kyerɛ wo sɛ uyi wo fra asɛm ni mu enye ye fa hya wa adwuma ya ka sɛ ma police abɛkyew mo pɛ sɛ mo de kɔ no why mate ya da ase ba bia wo no so ye nya wo number yi de betimi atrack o ba bia ye pɛ sɛ ye de kɔ no so ye bɛba na eya wo sika akwa kemo 4 months sika no 2004 no wo odwene ho ye sika ma abrante wo so sika ni nyina na ye sɛn 11,000 na wo dia 2004 na ebubu mo krampo na ekɔ be sensia ana enum ne kakra na ya ka asɛm ana mo kɔhwehwɛ na monye obi soma asa kɔpɛ adwuma wo ho na wo kɔpɛ adwuma no one terms and conditions ana mami ka cho ye obi ba bewu wo fikyira wo ho mpa asɛm ni mu da until say ye wi asɛm no eti wan kasa no na obedi yedim ame akwehwɛ wo mo ye ba hwɛ mo de nso no ye yi ufiri mu a enye ye asɛm bi ebesi bia o ka kyerɛ no we am afrɛ no o frɛ na ka kyerɛ no o de bi woni din aso mo office so se fa nkyene bla me bo asante ase fa nkyene bla ena dwo so so wonim ho ye beji sika no one time kwa koma to yem ye wura awa ye wo mu twetwe nkomo backyard ho ye nhwɛ sɛ ye nsa ebeka na nyame ayadom ye wura awa good afternoon. Hello, good afternoon. Ye wura awa Mohammed ye da se sɛ wie waka ye ho wo ye dwumadie so SOMPA nkomo so why Meda city na abrantie bi aba se no se ye frɛ no Atakwesi Samuel o se last year mo ka se mo ne Akiba Travel and Tour Agency ye kaso bom dwumadie bi na nka ode ken 5 satimi awura mu wo ye Italy na ofrɛ wo epe confirmation se asɛm no ye nokore ma wo gye mu menim sa wo kai abrantie bi sa me se ade na amaso Akiba for dia won na 11,000 also cement na waboaboa no ana onya asa sika no yasa ye ne surgery cry se onya ahoɔden mpo no ɔde ayɛ adwo ne sika nso akɔkam asɛm yi wo ne sɛn ɛbɛtɔ wo na so na sɛn ene sikosi ye yo meda sipi me kra me no ka se me wa kra okay na obi tia me na so se program bi se na ekoso na me ne akomi akasa se no entimi mase bibi se ekoso na yabo kimfaisa diwo na yabo mediwo na yebeja ho amana kosa akomi akra be kasa akle kakra ma na wawa bai de yentie dodo na mfamfiri ho in the first place no somewhere last year and Akiba Travel and Tour organize a tournament and a match at the Maya new Edibiase said obey match or the no be too quiet and a invitation letter MIAG to me a match Emma Kim Faisa a new Edibiase now paid the arrangements and was you submit your documents now almost the process you continue and yeah football club and a Juma could be so dear 2 points the NSA was say you players and officials are you do mobile 2 point and a year home process and the minimum say yeah as a football club your documentation and a year word but a branch and so friend M1 me personally nimno me picture kwan will be every Sunday me nimno but so betimi actually a deport to the extent that you so say obe cheers come a King Faisal Yara Mohammed hello no there one ka so obe cheers kan ma King Faisal also ko tua ma Akiba for no na owa henti mame nya muma no ne onya bia no wakai no say bia ono no se wo fro na so nkai ni nti no ata Yara wa Mohammed we a waka say no ona o friend no kai nai me pacho me pacha me clear say wan kasa obe cheers kama King Faisal oh dabi wan kasa na one meba na two wan kasa ko cheers ka emame oh dabi wan kasa asem no say
mona asa ope football mo ka se asa mudin wo Akiba fo nbe ye na omo ne mo na ye yi nti na ma mudin be mu. Okay, anything is sika no Tuama Akiba. Oh, Tuama Akiba, or say, Wa Mohammed, nyo na jis, can name mum, can find sans so nyo na jis, can name mum, the oka and say, or say, a ye promo no walk as a fidie bisono. And I or no a fra war, ebisa will say a yampasa bibisa e koso. Okay, a yampa, me name me pacodia, but the number cra main kind. Okay. But emra eba say ye be too quino. Ne kwe wo mi se omo frɛ me nyina me ka chom se eye ne kwe. Okay. Ya bo a tournament ne wi ye di first. Na Akiba travel and tour e di two kwan. Ama ye kwa ye throw letter e di koma GFA. Ema ye introductory letter. It says ye they call embassy for your documentation. And to be obe frɛ me bia na me ka chom se eye ne kwe se Akiba travel and tour every year too quiet. But in terms of the traveling arrangement, you know, and ye Akiba and Timisro, so frame me, I may kind of, but so frame me or kind of me can't be say Chireno. I was say, also can say no crano confirmation and a mamudi bem. Now, what that rumo? What that rumo? Mammy Miss Always say, why ye PR for can fight side here? May I show say when him a year Akiba manager Nana Sepenina or Hono. Yes, me no. What did I say? The best say rawa. Oh, I check men kind cry. They may not show the whole of this year cry. Menina enya contact because I say me fan se mo SOMPA na Kim Faisa yaba say yaba be sponsor mo. And I say be a traveling and tour be and a traveling company be about be sponsor mo. So for the amount for a bit too kind. Nigeria is the most SOMPA and more and obi be too quiet modern at the continent. More the number a tutor and I'm a boy more the number tutor so that so obi pay so took an also be better or contact your man or contact your mom and I'm yes and see as a football club sending a kind of be a premier the captain is say yes so a tournament no organizing a defense and all the 82 points. And in terms of the arrangement today, Yen Kim Faisa, Yen send him that Akiba travel and tour or more and in charge of the traveling. And the Okutia, I mean, yes, also or catching Ukutia, and after amount of Ukutia or the 2 million. Or Kwakutia and no cry, I mean, Chawa, no one fan, one confirmation or say of right to say the Wawa Castle be afraid, Biano. Okay, say no kwese bibisa e koso. Na kwese. Mate ye kwa me no kasa kwantu no ye nya entu kwan no. But with the last season na ye concentration na ewo league ni sunti. Akiba ben kai the last time kwa me ne kasa e. Ye rawa ma ye fancy anyame adom ne sore so ye befro na ye no wa bon komo 1-2 to be wa chire why. Mate me da. Ya da se pan so se se so nya bread ma ye.